Acara ta oring araje. Oning ka araje panjenengan. Ta oning ka araje. Napa araje nih kasih? Ah bener. Ngubu toyol. Oh tabo babi ngepet. Bon sama cema pon bekerja sama bon makhluk-makhluk gaib kurang. Makhluk-makhluk jadi-jadian. Dewu nake Sufyan maranika. Araje ni ko araja. Bule araje ki ya keng araje ka Allah. Berarti araje oleh nabanten. Oleh kor araje ka Allah. Araja ka Allah. Ka Allah. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah kalamun rezeki abdina bode elangi patoron naki ya Allah. Tina mak ngecit tepukeun gegeregeun ka berarti. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu mun bode bumi pakaluar raki. Kan minta ka pangeran nih ka. Wa in kana mu'assaron fayassirhu. Bode semacam mu'siron. Keng ten kula saya oleh ijazah dari guru ten kula mu'assaron. Wa in kana mu'assaron fayassirhu mun parpana pasulit racike abtina pakempang ngaki. Wa in kana qalilan fakathirhu mun sakoni pabenyaaki. Wa in kana ba'idan faqarribhu mun jauh pasemaaki. Amin Allahumma. Wa in kana haraman fatahhirhu mun haram pasotyaki ya Allah. Wa in kana halalan fabarik li fihi mun halal paberkat aki. Malah tepak karing desa kadang-kadang tambah tibi. Wa in kana biruan famirahu mun biru pamira aki Allah sih. Artinya namun iketan ibu patut atosan enggak dito. Saya kasus sama deh kata ngerti kaburna napes segi. Biru serobo kamera ternyata lopot. Kening obo tuti poluan ibu. Kan tekor pak polo ibu ini. Enten menteri pamura asa tu jera cekena. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insya'allahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para sepuh, guru ngaji, ben guru tolangah masyarakat Kak Dintoh, wa nakhussu bidzikri Kiai Muzayyin Desok, Kiai Haji nikahi nyuun sapora tulisanna dasu neng eka ento eka saangku nyamana tisa
Ternyata Kiai Muzayyin Dasuki manter beliau lancenga umur cek nyala aki kula kasih nulis manter barokah amin Allahumma burungan tang karemuk makomu lai patapale cok colok. Kiai Haji Zaini kula maca tulisan ki mun lopot cek nyala aki kula. Bapak Saiful Bahri Kepala Desa Bukek, Kiai Mursyidi minangka Ketua Yayasan Al-Marzuki, juganan sateje Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Karang Anom. Semoga-moga edelem alatin potra-potre dan kula ben panjenengan minangka bagian dari ummata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sandingana pertolongan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Alhamdulillah dan kula ben panjenengan saat samangken bisa akompol bersama-sama nang halaman Yayasan Pendidikan Islam Al-Marzuki Kak Dinto mengikuti pengajian umum seebede dalam rangka haflatul imtihan manter raja barokah ben manfaata. Amin Allahumma. Satujo manter paringana ilmuna seesare ter kaulia barokana seetabeng manter keninga manfaata juga manter ta cecera. Amin Allahumma. Al ilmu bit ta'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bit ta'ah. Ilmu nika bisa eka oleh kalaben cara belajar ngaji. Sobung caretana ilmu eka oleh kalaben simsalabim abragadabra. Kodu ngaji merengaki napa bareng ngaki catet tak catet taneng buku paling penting catet dalam ate panggelian seampun kaule amal lagi kenika bagian dari tahapan-tahapan na orang seben Gusti Allah paringi ilmu. Sebab mun pas abek ni kakun ngaule ilmu malolo pas ternyata tak iyaman lagi tade pidana ben orang setan di ilmu kan manggana ide buaki mal ilmu illa lil amali bihi. Tade ilmu Arya kecuali kaangkui iyaman lagi sehingga dari kaento seolah-olah tak iyaman aki ilmu mun ki tak iyaman lagi sareng den kula ben panjenengan. Bahkan berdebu la yakunur rajulu aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Gampangnya seseorang itu tidak bisa dikatakan alim sebelum mengamalkan ilmunya. Tinggal ilmu nama cek benyakna, tinggal apalan nama cek benyakna, tinggal kita pama tek neng eromana. Tapi mun tak iyaman lagi pakun tak kening nyamai orang alim. Sebab orang ni katan taretan ekoca alim, ekoca berilmu saungguna gempang-gempang malarat. Caan segala bodoh orang di ilmu tapi tak iyaman lagi tak bisa ekoca alim.
Beda orang ki pak nyare pun kening kocak alim. Contoh, beda setong debu korang langkong sanika. La yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Senantiasa orang nika anyama alim salaki naki nyari ilmu. Mungkin ende ngaji, mungkin lebur nyampung kaburukan, mungkin ende lebur nyampung katuntunan, maka orang kepanika ekening koca alim. Keng terusan debu fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Mun la orang jeria nyangka ce abe nala alim, maka ongku pudu. Artena ten kuleben panjenengan ken abe kenceng nyare manter kita golong ngakina nang kelompokna orang-orang se alim. An manggana orang ni kamun pon abe na endek ngaji terus tetia orang se alim. Pas ternyata tak parengi teti orang alim sampai abe na mate ka ada, insya Allah laku neng iya akhirat pakun ben Gusti Allah papolong neng kelompok na orang-orang se alim. Amin Allahumma, amin Allahumma, Allahumma salli ala Muhammad. Sepenting abe ni kaca aromasa. Karena aromasa ni kasih parseko. Manpun abe ni ka aromasa alim biasana kare senginteng ngakina. Manpun abe ni ka aromasa oning biasana kare senakala kare sedel Musa. Engkina apa engki? Ayo lek tak kapang ngajiana siah apal kok lah. Ayo lek tak antara ka imtihan siah cek se api tua nik kene wa upin ipin wera. Tinarala tak usah ngiding kita arah pagi aja tak apa. Maki ambian karya kumpul sama ken tak ngiding kina. Tore sekaton du kiba maropu pon. Ngapa cak kula pon beda bental lah ya dek kari maropu kia. Sanmi santai dung abereng sekali pas tore. Manter barokah amin Allahumma. Terus tinggi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus napa terus? Saporana pak bapak cek tersinggung engki. Dan kula nyemak ka muslimat beni polana kula lebur ka bebini enten. Keng polana se ecatore paling nyaut nih kabinian. Wah, gue si amunyi binian. Kan mangkana daya tarik na lebih santak. Mun pak bapak tak pate kaiding saut taten anganga akikep nengeneng arokok nunduk ngide tu mau mereka nikah. Mantar barokah amin Allahumma. Terus ki. Nah, keadaan sakale. Ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah berdatang ketan nih kapon. Sepenting abek nikah cek sampai aroma Pak alemi ampon pabunyai ketapa paluasi pengalaman na pabunyai ilmuna cek sampai bederomasa male tak keker kocak pudu male tak keker kocak pudu orang alim ben orang pudu bida tak bida. Orang andi ilmu bentak andi ilmu bida tak bida. Saya rasa ngucap bida. Gusti Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan Muhammad,
Tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tak pada je orang saya tahu ben orang saya tak tahu. Beda orang saya alim ben orang saya bodoh. Maaf. Dengan keterangan lain ni kan sampai ada buah ki dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dzambani. Tu sana orang saya andi ilmu ni kayak bitong setong. Tapi tu sana orang saya bodoh ni kapas ebitong dua. Anapa polana mun orang andi ilmu pas abekna ngalakoni dosa nika catet dosa kaangkui abekna li fi'lihi dzamba karena abekna ngalakoni dosa. Tapi mun abekna bodoh pas ngalakoni dosa nika pas catet dua karena ponapa li fi'lihi dzamba wa tarkihil ilma. Karena abekna ngalakoni dosa ben adina ilmu tak ngaji abekna dobel dosana naudzu kan mangkana je sen nyareil beni sepolana abek endi anak pas ambu ngaji beni sepolana abek banyak kompoya pas tak kenceng ngaji beni sepolana abek pon endi piyok pas ambu ngaji tak oleh ambu. Cuma kuncarana saya bida. Beda saya ngaji neng pondok pesantren, beda tak beda. Pamunduk sampai pan 18 tahun. Tak ngaji ya neng pondok pesantren, pamasok ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, saya tak saya. Tak ngaji neng lembaga pendidikan Islam karena ampun keluarga pale bur entar ka pengajian pas seneng ngidingaki saya tak saya. Tak bisa abek ngidingaki karena kopeng pun tak pate ngiding ngeltengelen pokok-poken geluna. Ustaz tanya tor napa saya kaiding abek napa. Kiai madu pak napa saya pereng abek napa pun tak pate nyampung pon sinyal lah banyak gangguan. Maka beremah pacinta pale burda ka orang ahlul ilmi mak lepak hun bede neng kelompok na orang ahlul ilmi seekale buri ben Gusti Allah keng polana bede pangalebur Allah ni kase etabeng amin Allahumma inni alimun engkau arya edat semaha alim uhibbu kulla alimin. Engkau seneng kasaben-saben orang alim. Engkau cinta kasaben-saben orang alim. Karena bodoh cinta na Allah. Tabeng ben abe. Tero pamilu wajuken abe. Sampai kana foto je sampai tak ngaji. Amin Allahumma. Kan mangkana. Guru dan kula. Keholil As'ad nika pernah murok katra potra. Orang adu egi anak. Ria saungguna tak usah tak gerinyak banyak je. Jak sakenga adua epa banyak tak apa punten. Jaringan orang adua ni ka bagus tak bagus. Orang adua kaleburi ben pangeran. Panjenengan ka pangeran palamis-lamis pon. Oning kalamis. Pabunyak-bunyak pon saya pentaah. Ya curi kita nih kami minta ke pangeran bahkan urusan talena sandal pakon minta ke pangeran beni lebay pacet mak leate ini ka acangke ka Gusti Allah lebur minta ka Gusti Allah sebab geni ka anan deegi je abek ngakue kemahabesaran kemahakayaan kemahakuasaan na Allah subhanahu wa ta'ala. Samangken mun kun urusan talena sandal boy pakon minta ka Gusti Allah. Napa boleh urusan anak pas tak minta ka Gusti Allah. Betul? Tore anak ben talena sandal ka emak arge. Ampean endek endi anak poropi talena sandal. Yu ampean anak na genteng tore poropa talena sandal ben gula endek. Berarti urusan anak mulja tak mulja. Urusan anak raja. Talena sandal pakon minta ke pangeran. Napa boleh urusan anak keng napa saya minta ambek minta nika kudu ngukur tantaretan saya minta nika jok saking kudu eringkes jok saking kudu pasingkat jok saking kudu pasakoni minta napa carana arangkub napa carana arangkos cukup penta dua
setong soon anak nikah mantir tetia orang sebagus. Allahumma dua soon anak nikah mantir ende ngaji. Amin Allahumma. Setong mantir ende mantir tetia orang sebagus. Terus tak teron dia anak bagus. Bahasa Arab masoleh wah. Tadi kadang mantir tetia anak soleh ben solehah. Mudah buna ke Sufyan cek kung nangkung jong. Mungkin berak minta soleh ben soleh hajar nangkung duen berak jera laki ben bini setongan ibang. Mun minta ke pangeran was solihin. Tadi cek kun minta soleh ben soleha. Mun solihin makin andi teloan pak empak lale mak ngaremet sakale panjenengan. Gelu pak fokus kakapi ben Gusti Allah. Senang tak senang? Amin Allahumma. Bodoh setong kiai neng Jogja nika tantaretan asmakna Kiai Munawir. Guru dan kula pernah acareta beliau nika caepon ngagungi putra 35 biji. Cak uli ngucap abu caretana kita mare. Beliau nika endik putra 35 biji, keng 35 biji tadi sececer hafal Quran kakabi. Burung ngucap abu tak ana apa wonten. Coba bayangkan pas endi anak 35 biji apal Quran kakabi, kok besar tak kok besar? Ben tau usah 35 biji won. Setong pas apal Quran, wah masya Allah. Cek saking bisa terus fotokopi ya, pada 100 biji sekali. Tapi endi anak si apal Quran panjenengan tak gampang. Apalagi Quran ini kan bener oleh na blak esulap napak deti. Bodoh saya 3 tahun puru apal. Bodoh saya 5 tahun pakun tak apal-apal. Bodoh saya 7 tahun puru apal. Engki tergantung bajengan ben tergantung taningan dari seko besa. Mantir era cike ana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Coba bayangkan. Al waladus salih fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa yaumal qiyamati yashfa. Anak sesoleh nang edunya beuy amanfaate. Nang ekobur ngangkat ka derajat tering sepona. Nang edina kiamat bisa nyapa ate karing sepodueuna. Ontong tak ontong? Ampian coba andi anak sesoleh ben si tak soleh erosoro tak kira pada ten. Mun anak soleh erosoro cong ngepak melaki rokok engki rokok pun apa kak dintoh sih ngapa tak ancep kabun-bunan bian. Coba mun anak antak soleh cong epak melaki rokok pian nemu boy pak nas panas melia rokok. Bada tak bada anak marah gini kah? Gini kanya mana anak cap papa antakai gini kah? Di anak bini ping bo melaki palapa engki bo palapa pun apaan bo palapa kena Arya wesena engki kak dimma edisa toko paracangan nyare mangkat coba mun anak antepak ka papa antakai jangan segila ping bo melaki palapa bo nemu boy jaringan satiang kok soro mele palapa acan sela tak level sakale sia mata ebu sontor engki napa engki nang edunya manfaate nang edunya be karing sepo pun karasa manfaata nang kubur pungang kak kaderejat anak sesoleh adua kaangku ring sepo dua na masyaallahu rabbi kaula ben panjenengan mun bada orang ake kerem ka orang ahli kubur nikah tantaretan kerua se bada kubur bu tarbu. Jadi ketika misalnya kubur pas hadiah jami ahli kubur al-fatihah kau rasa beda kubur bu tarbu. Jadi fatihah sekalian kau wah keteng sendel kau rasa saking santri kerem kau bodoh semilo be nama lolo bodoh semilo sin nama lolo bodoh semilo alif lam jalala nama lolo bodoh semilo titik nama lolo duan. Arpuan tapi mun sendi anak soleh soleha endi katurunan sesolihin karua mun bade kereman cak bacaan ben sama cemah kora tau sa arpu ten apa alamat tak jelas langsung tertuju kerem pas karing tu anak ila hadrati Pak Marsuto al-Fatihah bungkol sapatihah ani katibi Pak Marsuto
Wa ila hadrati Bu Sudibek Al-Fatihah. Bu Sudibek milo bungkol Fatihana. Alhamdulillah. Ontong tak ontong? Ontong tak ontong? Wa yaumal qiyamati yashfa laku nang dina kiamat nyapa ate kapak mbukna. Malah anak si soleh ni katantaretan bisa ni retring sepona ka dalam swarga alhamdulillah. Eteret ya jurru bi awad bawaihi ilal jannah igwa. Eteret ka swarga. Tapi ke ngai. Debuna al-Maufur lah ke Ahmad Sufyan. Iya pacet yong. Anak si soleh ria bisa ni retring tuana ka dalam swarga. Korse eteret tak beruk helu yong. Nanti mun asa eteret beruk helu maaf para joto betes akone. Nggih napa nggih? Sehingga ba'abaan nikah sebagai orang sepo tantaretan parlo ini tu butuh ilaika abu atau pedek ka Allah subhanahu wa ta'ala. Napa parlo na nutopa akranna kacubaan na abu mak letak sampai akili dek kanak foto dan kula ben panjenengan manter kita sateja pada tia orang sebagus amin Allahumma. Muka abah tambah bagus dekat Allah. Muka abah tambah bagus mungku Allah. Oleh kilian Muhammad Rasulullah. Oleh kilian Muhammad Nabiullah. Etos antos hadrana ma ta'amunyi. Pola mulai kelekeng tak beri kopi. Enum lu lek kopi na lek. Kene ka hadra di tibik kan kilek. Make tapu sampai leduk tak kira ketemuan kan. Tapu lek. Muka abah tambah bagus dekat Allah. Muka abah tambah bagus mongko Allah. Oleh kilian Muhammad Rasulullah. Oleh kilian Muhammad Nabiullah. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban
salatullahi malahat كواكب على مد خير من ركب النجائب هداني سرى باسم الهبائب فهز السكر أطاف الركائب. Terus napa terus? Saya tak saya. Alhamdulillah. Soon setong anak manter tetia orang sebagus, dua manter ende ngaji. Aslina kewajiban murok anak nika tugasa orang sepo ngajari anakna murok potra potrena. Cuma saalana sateja orang sepo nika tak kasatejana bisa murok tibi, maka para je syokora bede lembaga-lembaga pendidikan Islam abe bisa matoro neng eke iya alhamdulillah. Itu pun kadang tantaretan biayana tak sapunapa, bahkan tak jarang setade biayana sakale engkina engki Eka Anton neng Al Marzuki sabulan majer sanapa satahun tos saiket reken sabulan 100 sanapa berarti vera engki sanapa sabulan berarti 15.000. Wow, murah banget. Muda tak muda? 15.000 karena sabulan 15.000. Ongkuan eka beli nasi oleh sehari setengah gini kah? Gini mainggi. Coba bayangkan. Latin gula pun panjenengan tantaretan anak pangaji syukur mun anak nika ende pangaji. Alhamdulillah. Saya wajib aslina ba-abeen murok tibi. Cuma karena tak satejana endik kemampuan murok patorok ka ustad patorok ka kiai makle buruk eki makle bulengaki makle potra potrena kita tak buta dek katuntunan na Guste Kanjing yang ceri alhamdulillah. Neka ilmu-ilmu dasar neng lembaga pendidikan Islam penting. Nama boleh senyamana ilmu tauhid panjenengan tantaretan fu munta kade kiongku tak seken imanna tak koko pangkelianna bisa terombang ambing odikna. Kan mangana penting dan gula ben panjenengan di potra ben potre ya curi ilmu tauhid ki puru masuk pon syahadat sekeni alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anyak kaula saung kuna sobung pangeran angin Allah ben anyak kaula saung kuna Nabi Muhammad panika utusanna Allah. Saya tak saya polana anak ni katantaretan tak langkong sajen raja panjenengan memasuki masa remaja kantos kadibesa ujian keimanan ni kadang-kadang tambah raja tetia cocobena keyakinan sebeda neng edelum Athena ni ka sajen ongke level lah sajen naik artena sajen berak cocobena jan kula dimin pernah pakon adikanan kepala sekolah pas sareng guru dan kula madrasah saya masuk pagi nika iyan juregi kaangkui mabede kegiatan sholat duha. Napa ternyata parlona beni urusan minta racike malolo ternyata parlona biasa aki asolat duha
nikah ka angkui maseken atena maseken panggelienna mamantep keimanan ben kaparcajeunna ka Gusti Allah bahwasanya rajekena abe nikah si ajamin Gusti Allah. Maaf deng kadeng si ampo dadi cobana tak langkong tepak ke panika guru den kula madebu deng kadeng si ampo dadi coba arya ampo se muruk tibik deng kadeng sajeng tengki sekolahan pas keluar kalimat mararia dari saya ngajar kalian kalau tidak punya ijazah nanti mau makan apa? Coba tak coba kalimat nih kah? Coba kalian kalau tidak punya ijazah nanti mau makan apa? Cono orang ngakana syarat aki kudu di ijazah gelu. Maaf ini kan kena kaula abri contoh semua terserah padamu aku begini adanya. Kuhormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Sia. Tak langkong. Empean oning neng esabeun oning ki. Bede makhluk nik keni mara koceng bernanami raperang. Napa kurangnya mana? Lah RGR. Tuan Rangga. Enggi. Napa biasa nasi ekakan ben gerwa? Ajem gi kerua kan cek penal lah mika ajem kerua pas penal mika ajem napa sak belun na abok na norok pelatihan ka ada napa abok na masuk pendidikan menyergap ayam saingko bodoh penyuluhan bon sama cema bodoh semimpin ya dok kepada rengkerengan yang dimuliakan Allah sih. Jika kalian menemui ayam-ayam yang berkeliaran langsung cepak lehernya tirit ke tengah sabe baru dinikmati bersama-sama. Bede saya marah gini ka anten. Maaf tak langkong. Ini kan kena kaula. Mun cocok onceng boleh. Perkara tak cocok onceng pak guntaan apa ten. Maaf. Rengkerengan kak rumah tantaretan saya beri jaminan racik keben pangeran lebet abek naneka seneng ka ajem napa rengkerengan neka di ijazah bener apa enten oh area macet penal lah pamikuna oh area rengkerengan alumni Bengkalan ria area tak pate penal ria area alumni Sampang ria area macet lambat ria alumni Mekasen ria semak gelu nyari ilmu ria enten mungkin apa yang tetapi mun urusan rajik kini kata antaretan beda jaminan pon apa yang tertakar tidak akan tertukar betul ampean oleh tuuman berkat ki beda aingah beda di kula benikun beda aingah beda seberna koning nih kah boleh tak koning napa nih kah oh aing matu nih kah terbarokah amin Allahumma ani aing napa nih kah lah ini karajik kebon apa yang tertakar tidak akan tertukar. Mun nikah pacet bagian nakaula tak kira masuk ke seratan. Mun pacet nikah bendi bagian nakaula temu kula paringi tak kenceng sing inuma. Paling pacar pendek berkain. Gelu. Rajikena sera nikah deki siapa cepat dia dapat angkat pantat hilang tempat. Tapi mun kala seka bisa tak milo. Jadi marah gini kah? Beda racikena pon panjenengan oleh berkat puntuk karsek pote gini kah bagian pon. Bo kaula mak sobung malain aki mas teh kaula sih mas angkir jak malain aki geluna. Sian tenaga jak panitia. Tahu samu emo tan kaula beri berkat nggih alhamdulillah. Kita beri berkat nggih. Mantar barokah amin Allahumma. Dan tak oleh mun beda tukang pidato ngarepan berkat dosa raja gua. Lebih raja boleh tu sana mun ngunceng tukang pidato pas tak abri berkat cung rajaan boleh tu sana kok. Enten naga aja congo-coki mawardi kula perak nikah. Mantar barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Engkilakar abek nikah munting pon di ilmu nabenga akhirat kening nabenga dunya kening. Orang munting pon di ilmu nabenga dunya ben akhirat terus kening kapi bisa engki napa engki. Tapi kan aslina orang olia kenika pun apa boleh lakar bareng sejamin ben Gusti Allah. Enten tak ada sangkut paut ben ilmu. Banyak kadang orang yang lebih bodoh ternyata lebih sogi dari sepenter beda tak beda.
wah aros oke kaya jadi pengusaha sukses tengku sekolah apa enggak tak sekolah jakna beda tak beda rezeki tandingan Allah alhamdulillah ben rezekina kaula ben panjenengan mun ki beda jatana dari Allah kaula ben panjenengan tak kere pamate ten karena mun beda orang kurae pamate pacet jatah rezekina tak ada dari Gusti Allah jelas artinya namun beda motor kurang tak bisa jalan berarti pacet bensinnya tak ada on nggak nih kajukan kau leben panjenengan ketika ampun mate pacet jatah rezekina abe ampun sobung nih setong keterangan nih kayak boki bahwasanya malaikat pencabut nyawa nih kasak belum nyabut nyabena setong orang nih katanya ada ka malaikat seatu rezeki Kak Roa seanya ma Pak Ahmad reng buke jatah rezekina bedo malaikat tengku oh alhamdulillah Kak Din toki catatan na kari saminggu ki Kak Roa seanya ma Pak Taufik orang telanakeun katipun apa jatah rezekina tengku oh kari sabulan aki bah Kak Roa mun tufatul gani mufaddal si apidato jatah rezekina katina apa tengku masih kari 100 tahun ki 100 tahun aki berarti nyaman tak nyaman? Nyaman nanti bi. Terus tak terus? Nih kak mentero gente ya pidato tibi impian kak. Mentor barokah amin Allahumma. Terus tinggi. Alhamdulillah. Innar rizqa la yatlubur rajula kama yatlubuhul ajalu. Rezeki ria nabeng dek ka orang pada ben ajal le nabeng dek ka abeuna. Kan mangkana rezeki ben ajal nika berjalan beriringan tantaretan munten kula ben panjenengan anyoon manter parengan lanceng umur berarti secara otomatis abe nika anyoon manter pamura rezeki selama palanceng umur ben Gusti Allah amin Allahumma manter latina na sateje ben Gusti Allah amin Allahumma teti parlona abe ya ceri asolat duha ternyata beni urusan ken rezekina malolo keng aja ge pangangkep edelum ate mak lepekus dek ka Gusti Allah polana sanajen pas misalnya solat duhana eto cuekina ka angkui minta rezeki ceri minta apa kun minta ka Gusti Allah bagus tak bagus kan orang asolat duha minta ka Gusti Allah orang asolat duha kan beni raja toyol kan punten dan kule emut kadebuna ke Sufyan terus ki acara ta orang araje oning ka araje panjenengan ta oning ka araje napa araje nih kasih bener ngubu toyol otabo babi ngepet ben sama cema pohon bekerja sama ben makhluk gaib kurang makhluk jadi-jadian debuna ke Sufyan maranika araje niko araja bule araje kia keng araje ka Allah berarti araje oleh nabanten oleh kor araje ka Allah araja ka Allah Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa anzilhu ya Allah kalamun rezeki abdina bode elangi patoron naki ya Allah tina mak ngecit tepukeun gegeregeun ika berarti wa in kana fil ardi fa akhrijhu mun bode bumi pakaluar raki kan minta ka pangeran nika wa in kana muassaron fayassirhu bode semacam muksiron keng ten kula saya oleh ijazah dari guru ten kula muassaron wa in kana muassaron fayassirhu mun parpana pasulit rezeki abdina pakempang ngaki wa in kana qalilan fakathirhu mun sakoni pabenyaaki wa in kana ba'idan faqarribhu mun jauh pasemaaki amin Allahumma wa in kana haraman fatahhirhu mun haram pasotyaki ya Allah wa in kana halalan fabarik li fihi mun halal paberkat aki malah tepak karing desa kadang-kadang tambah tibi wa in kana biruan famirahu mun biru pamira aki ya Allah artinya mun iketan ibu pateti atosan enggak dito saya kasus sama malaikat tak ngerti kaburna nabes segi biru serobo kamera ternyata lopot kening obo tuti poluan ibu kan tekor pak polo ibu ini enten menteri pamura asatu jerajekena amin Allahumma almagana tore mangken nikah majelis pengajian
dalam rangka haflatul imtihan kewibedana pernyuunan nih kayak ini kita areng-sareng mulai gela asolawat mulai dari fi mahallil julus fi mahallil qiyam lastare dan ini kayak kewe pernyuunan satu aja ka Gusti Allah tua aki potra putri kita sing ngaji mantir tabuka ada dena gempang nampani burukan ben bulengan panjenengan sebagai orang sepona satu aja mantir epa murah arah cikena mantir epa berkata usahana mantir epa kuata abiyayai pendidikan na potra potrena ruguru ustad yai semorok mantir epa rengana saper betah laten open ben mantir gente ana lain racike selebih raja ben Gusti Allah lembaga na tuh ki mantir terus epa tambah maju amin Allahumma salli ala Muhammad wa mulidal habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى
جميعا بجميع الصالحات بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Doa untuk umat Muhammad pasalamat dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam dunyona untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وتشرف وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على جسم محمد اللهم صل على عقل محمد اللهم صل على صدر محمد اللهم صل على قلب محمد اللهم صل على فؤاد محمد اللهم صل على روح محمد اللهم صل على سر محمد اللهم صل على نور محمد اللهم صل على صفات محمد اللهم صل على ذات محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد النبي الرحمة يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في جميع حاجاتنا لتقضى لنا اللهم فشفئه فينا وشفئنا في أنفسنا ربنا سهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله اللهم اجعل هذا المعهد المرزوق منبع العلوم النافعة والمعارف الساطعة والأخلاق الرافعة والمنن الواسعة اللهم بارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين
وتلاميذنا تلاميذ المعهد المرزوقي وتلاميذ جميع المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية أينما كانوا وفقهم لطاعتك وفضهم ولا تضرهم وارزقنا برهم اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين آخر الكلام والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.